Baba TV gwebale kubanga olijibona eddukira tuli gano buyomba zone wa Albert Brewer Abaliwano enumba yoli kubonaawo yali yeise waibi Yonasani era mwene yakati azena kabiri ndaja mumbali mule zena nzimbe atenga amakali na edinda eri ya maka okobye eri uniform agandi wali atete nekyo kyonka nga emirimo yakola mingi ino nejindi tiso ajimala yibana wali dukira Federation of Uganda Employers. Indeed, yes. Wali chi Nelly chairman. Wali chairman. Kumalala myaka 14. Obo bwida moti ampegano. Obo mbwida mukuba nali nga ndi general manager wa managing director webintu bingi. Kali ife nga ba managing directors patisha bali nga manufacturing. Nga tumeitenga buli mwaka twalonda chairman waife owaba employers atwogerera ne government ku nsonga zitugemaku era Luisi nagemagana n'aba union zidando ne zikolako lona ngerishi yadisani okolamu era nguluna kurutuka olwabakozi kale nguluna kurutuka olwa May zena mbaawo nabukula wabukula ate chairman wa this is addressing the nation. Okay. Neze onkobere ku ekintu kirala. Emirimu egisinga bakulengera ngati ole mukozi bakweta INSSF ati wuyo ezira wundi gwe wule naibe osobola head hunting. Ena kudino tichikolebwa kito ni president eriyo bakoba ati bega no batoke bakole interview metufune managing director metufune general manager kubyombi ebyo nendo nkobere kuku ebirungi ebiri mu head hunting tomana nebibye ebiyinzo okuba mu bino ebya interview edibage na kudino ebizibu ebitero okuba mu interviews nankuba tukoba buli donti abantu ba fair ko abanga bona bakoze interview babita mu mitendera aye galiwo kyetweto bukire bukirana Luiso gyokwagana ngole lina lisukiriraku bapano ye mulonze ngeri kwa abantu yaba basomera buddo basomeraga basoga gamba gabamu kuko certain amount ya gundi ni fairness ni bias kale Luisi kyaleta muko obuzibu ekyungi ku head hunting kirala nti munonya muntu anabakolera mulimo ate omuntu oyo taida kuba kalubiriza ate mba mwibbiku enkola ye yes ate taida kulwawo lwakuba ayendebwa buli bantu ngaife emirimu gye twakolanga ngoba akakola nze nga tusubira kuba mulimo gusweka myaka 5 era nga kasama myaka 5 nga mana nti lazima nja kukyuka butyawo buti pension oba endi ya bukaire ani abakuwa woni mpano obuzibu bwange bwendi mu obuzibu nene kuba nze tyafuna na pension tolibo nawo tigasobola kusaba tosobola kujja ku negaire government mu male gampayo ku center ekituufu kyene government yebantuufu kuba bagikolera ino watandika kuyabusoga yes uba kuba ati doteo management training advisory center eyo tosobola asaba yo pension ezira bakuba ati butimpegano idagano mu textiles waba na yama wa Uganda Textiles Board National Textiles Board tosobola asaba yo pension ebuseminti Uganda Cement Corporation tosobola asaba yo pension no ogoloire mu investment authority tosobola asaba yo pension eyo ni benaire naire breweries tosobola asaba yo pension byona ni property da Uganda ediri kuliya wakola yandi bairenga yo special consideration babenga mukulu Albert Brewer Abaliwano bakwati ebintu byakola bingi nno aye Uganda yerabira abantu abakaire wali wa kiseranga nakavayo bankuba mawulire bulungi nati ali ku grassinga
mbu nali ndi ku grassinga ndi kulya bwaisubi mpirano omusajja yalinga munankani ali isubi ati ali ku grassinga oba yambo nati ndi isubi nani mwana omwami yena ali isubi omwana w'omwami ali isubi bakitekozesa ku byange baataku ni mawulire baataku ni mawulire aye tomana bayizo baatamu nga balibona abantu ate bangi kubanga ife Baba TV banji betubuzizaako abakola emirimu emingi ojja okweyagana nga zagendegende nga basobola kusaba pension ko baliko bantu yoteekwa okuba bali mu mulimu ogwo wajirira emyaka 40 memalembo bakuweki pension oyagana mpegano nga twabuza ku interview Dr. Kazungu yena yakola emirimu emakerere yakola emirimu mu bitongole bingi aye otuuka abantu atya mpegano pension obozira awo n'aba gavumenti bali kubona Baba TV baida kubanga bakirowoozaako nkola bubi ayenga katusabe nti ndoza ediri tukira diri badde womo kusenga diri badde womo singawo mpega buti okola ki mpirano oyinza okuba oti onakulu lutandika lutya katukobe lwabalaza ntandika kuba nsobola okuplaninga ne banange nti mpyano tutandikira twatandika katwale mpyano nga ife abalini farms watandika nti bunakyenkyo tukole kino tugyeko ku faamu yaife tubone ebikaddo byaife ebirikola tusiibeyo tukole ki ebintu ebyonna biyamba okubanga saawa yonana oli ku nikyokola nikyoyingiza ate totyama bwawo oli akamuna n'amatooke gange muno mangi noni abanagula amatoka era abanoni abagula amatoka mwali olunaku olwo kale kituyambye ino okubanga titubuddala awo n'omubiri gutandika kubaawo nga tinowamu mumupezi radio owulira birango kyonka yafiire naninga naye wakiri kiba kyetaaga omuntu okozesa omubiri gwo n'okubona nti okola kiyamba ino omuntu akozesa omubiri gwe n'okozesa obwongo n'ekindi abantu bulidde kye tuyabira tulina okwongeranga okusoma nga tukalire enkoba okusoma oba nga tasobola ku affordinga kuba na bitabo at least soma newspaper obwongo bubenga buli fresh bumana n'ebijja mu maiso niwo bambaino osobola okuwayo ebintu nga buti mpeganaani ono gwe bali kwenda okuvunaana mu nsi yaga Israeli nani Netanyahu benda muvunaana gwa kikukobeire Netanyahu benda muvunaana omuntu obakuko n'ekintu okidde bulungi okusinga bwe tukoba nti nkairi n'ebitabo nasuulaira tidini ebiri muno okusoma ebitabo nga kirungi ng'oyega ebintu bingi ate mufo kyokubaawo n'oba nti weerabira okola ki ebitabo biyamba okuyindukiza kino nikireeninga buli kintu kyobanga oli kusomako kale ekyo kyona kikulu kwifa abakulu nti omala okuva ku munimiro mubikaddo munte kabiri yoyirakuku n'ebitabo wasoma mpiraano emyaka gino gyetutuukamu tweyagana nga tulina obulwaire nze mpyawo ndi n'obulwaire bwa sukaali aye obwo tibulera nimba ndi n'omwana wamweta sukaali ndi mwana olikoberani atali mulwaire mpyaano ekyokola obwo busibe ali ku muti gwo obone nti okozesa omubiri gwo era kasona akukozesa kwagana nga obulwaire obwidukira kumira makerere banakozeekereza lyange lyobwire bwenda kugivinga onobala ifego ekyo kyabaawo tumuyinza amaani kale eno advantage lwisi yetwagaana ife abakaire nti wobanga oli kwekozesa nga toli kulowooza eno nakutenduka omuntu watandika olunaku saawa 4 ng'olibanga mu buliri ife tusituka saawa 12 n'olundi saawa 12 oba olina ekyokola oba ozira situka kiri otambule ayakaya nze tiba oyo nze tiba Brewer nindaga kusuka saa 12 daki bali bagabagezi ndoza ekikulu ino omuntu okubanga okajja n'obulamu bwo bw'obanga osobola okweya oluyaayo lwo yeya
wosobola kugambuli kalimo kona buluya toka aliche wali woyenda okuwosobola okufumba chai mufumbe Yero kuno umuze kubaino kuba abana nfumbye chai mwidde tunwe muna ife na fumbi chai so ate mu biseera wokuba oti leero mpigano biseera bya idembe kyokola kukuche ojja kuwa ebiseera eby'eddembe of course ife abantu abasinga obungi babikozesa kujja mu kanisa atujja mu kanisa kusinza nakwembaku abandi babikozesa okujja okubona omupiira ng'ogwo wamanya nti anze omupiira egubayo nti okukola ki era kyona tikibi era geno ayi omupiira era wene emipiira ogibona emipiira njibonera ku tv ejja Bungereza oli tiimu ekikoba yowagira menze okuba nasomera Bulaaya era nteeka okuwagira owagira tiimu kiye owagira tiimu kiye anyway twabeerayo nga ffe tuwagira Tottenham very powerful. Tottenham Hotspurs. Bombi ni Manchester United. Ni Manchester United. Very powerful ino. Yes. Aha. Impirano. Manchester United yetu baitu. Muri mwino. Wairenge na kuduno teri jabulunji. Ebyo bibao. Bibao bulunji. Ate Tottenham erikola bulunji. Teri wabino. Ate okubyo tukujja mu kanisa okona kwemba ewe kanisa kusumba erigaje etera kuba St James embandide St James idinda ne kanisa nokwemba ekwa nokwemba kuona nga wayemba kugaberanga nayemba kunali mukwaya ya kanisa bwena lye Bungereza nali ku mukanisa kwaya ya kanisa Bungereza atena aba ku sava with the bali young people ngabwe twali niwo kali ngomusalaba olega akubona kabira atamanna nakunga nebyokwemba byalimu era okwemba nkwenda ino akonda ndakaira ku balenga tuli kumpi omaliriza natoka iji kale kakemba kakemwire era beta pegano chendibuza butimpegano tuli kujanga tuomba abana abato wansi ano obaga magezi ki okusobola okubanga bonna balondola enjira emwedde mu biseemu kuba abaana abato balina obuzibu nti wayagaana akaniino abo nanga taamaleeku kabiri ayagaana omuseetwe awona bwakutyama butyama ati meguno omuseetwe kabiri ayagaana akaserengeto ayinza okuligisa sipiidi akoba oti banaife abaana bali ku magezi oti bino ebyokukula biri mu wawe yewakulira bwe bali bakukuza bakobanga kola kigaka bantu batono ino abaidi nti ife emyaka gyaife oleta kulimbanga twasulanga mu nnumba amaale nabusa twasulanga mu mayumba gaisubi nga n'okutona gasobola otona gatona twasibanga ku mbuzi kukisibo n'amasumi wasubira kwa abandi bakobanga ati mwe mwali bana abaami tibaidi na kuki nti n'embuzi mwadisumiranga tibaidi na kuki yatugemanga n'okutuukayo tusula wakoti tulowooza nga nti kati bano bali bulungi aye nga woosula wonka nga gebwikako omugaire kugamba maama wo alina ogezaako okunooneza kabulangiti akapaliso biki akatanda lwisi muzira katanda nekemutenukako ebintu bino byona upbringing eno ekuwa okulengera mu maiso yoja era lulala gali omwana ze yafa yampa essay n'andika kweyira mu isomero yakati muna kino ekiwandiiko nalina kyaye kikino kiboneko nga ndi kuwandiika the sort of home I want to be in naandika maka nenda mbe nakayumba kaye katontono kati nenda kabe ku kino nenda kabe mu bino nakayumba kano kenasookera najja okusoma ekintu nekyo kyene kifaanana kiti kale kitegeeza nti otandikire naye ng'olini vision olengerayo yoja tulengeza abaana baife balengere ebajja
olitakulimbanga nti gwe bube bwa mukisa gwagwa bugwe be ove no talirengera eno ngoli kulengera waira babuti ayenda atandikirewo tali bulungi ekyokubiri nasaba Katonda nti Katonda wange nenda ino wemba ntandise okukola nsobola okukola nga ndi ku top ti bana bakuba ati kastankola mba mbuliramu abandi nga tulikola oyenda obe mukukola ayobe ngoli ku top nsobola okukola ebirozi byange kyebinkoba nkolere abantu n'okwekolera mwene n'okukolera ensi eno kale kinambye nti natuukagala lwa nsonga eyo nti natwikira ku top eyo nagimaintaininga paka abandetana general manager of managers bakulu banaife baye ku magezi abali kujja mu luserwa imwe eri abo Katonda emyaka batuuse mu 5 oli kunfuna embega ntulirengera ye muri kwida ayi tuli kwetegeka tuwe ku magezi ndoza twetegekere ensi lwa nsonga nti iwo koboti kuba numba bampa Kampala oba nazimbe Kampala banakola ki kunkomera byona Kampala da kuvaayo kiri otifa abali abroad abasigalayo ayi batya n'okuvaayo abasigalayo kuluya basigalayo ayi batya n'okuvaayo kwireno ngate embera babayiza bazana ile basobana banakosa obusawa kanti mumutawo lwaki omuntu toba kuna vision okuba nti gendire kulira ndisobola okukola kino leka kulekula otandika okuyirayo kusaba mirimo bakulingira oliga myaka nkaga oli awo oli kunonia mbo banange oli kudaza president mumpo omulimo ndi kwenompeo omulimo kuba emirimo giriwo mingi egiri voluntary ate jona josobola era okutola mu sente kituufu ezisobola okubesaawo nga togire koboti kudaza abantu mu ngemi obwa RDC oli mu myaka 7 oli kudaza president mbo wali mpare okukino nambe kukire kale agamagezi ago nzege mpanti buli muntu mana wokanga era omanye nti yenkomagano kandekera abandi basobola okukolako kankomegano abandi bakoleko ekino ife abandi nekyatuyamba kuba nze nzira mpirano genja tiningalinga nabantu kunegemerera ate omusadde oyo mukulu Albert Brewer Abaliwano nga tujja okumaliriza wakoba kati sabira Busoga eno ni Uganda esala kuba ya nensi okutwalira sala kiyosaba nze nsabira Busoga abantu okwega okujiwa ensa tulekere okwenooma kuba bali baba baife ni badada tibenoomanga bamananga nti tuli haigulu okusinga abantu abandi ate getuba haigulu tikoba nti eri pride aye oba malala be balinga haigulu aye nga mu bukozi bakola gano nga azirasinga Busoga nguudo azirasinza masomero Busoga kukola masomero Busoga ife government yatuwanga masomero bene twazimbanga ki amasomero n'amakanisa the same thing kale tumanne engeri eyokolera obusoga bwaife Uganda gisabira esala Uganda ngisabira kintu kirala nti Katonda atuyambe ebintu bino byambye bikubaawo kwitagana okola ki biri kuva mu bantu butendansi yaabwe kuba kasoba toyenda nsi yo tobuuza otya ekintu kyonkyinja okukola kinaaba mu kwesimisa ensi yange babbe iwe okikola ku bubwo kuba oli kwenda wenoobe neitaka square mile number kali buvugana oba oyita oba okola ki tofaayo oli kwenda wenoobe naagayumba mu Kampala agavoko n'okutuuka kule tofaayo weno oligaleka era Uganda tugisabire kale let us pray to love Uganda ate okobye
walina mukwaya lwemba kirwobo nango kaidukira bulungi nga lwakugema nga inno oba kalwe lwa lusoga kalwe lwa luzungu kalwe lwa luganda lwemba ki lwedukira mukuku lwetusobola okwemba muku olwemba lwenzidukira ndoza ndudukira kuva ku mama wange ni baba kuba bo nabalinga the first choir ifenga buli Sunday maka gaife na wango abagala balenzi baida twayemba enza tula twagitola kuno twagitusa kule kali family yefe yabanga amembi ebitatera kubawo ebitateba abo ti abantu tibabifaako ebyo n'abandi tibaide namemba tibaide namemba dandatula nze ndidi nteku kyetaakutubona omberenga olwipijo tambulenga kubolyo kwatenga amateeka go Yesu mulokozi wa Albert Brewer Abaliwano idukira bulungi na tukyaziza wano ebuyomba zone Kamuli kilomita ndala okutuka mu kibuga ekye Kamuli webalino okubanga obwine Albert Brewer Abaliwano okumana ebyafayo bye n'obulamu nga bwebuli n'amagezi gatuwaire webalino yala niba nange betwidde nabo wano ebuyomba okuli Medi Mpola atuvuza okuva ku Baba TV okututuse kobote Raymond Kagoda omulangira okuveere bulamaji balina okubanga ogemye ebifaanyi ate ni Munaife Godfrey Ateu okubanga ogemye ebifaanyi ate ni program okugisenka obulungi mwebalina okutukyaza mukulu Albert Brewer Abaliwano Thank you very much. Amina.